Odjel za drogu i kriminal pri Ujedinjenim narodima procijenio je da je uzgoj opijuma u Afganistanu smanjen za 22% jer je niska cijena opijuma seljake primorala da sade druge usjeve. A significant decline in the cultivation, 22%, in production, 10%, in prices, in revenue accruing to farmers, in the number of farmers involved in the opium cultivation, in the share of opium in the GDP of the economy, in the export of opium from Afghanistan. Just every single indicator, physical indicator is positive. 1.600.000 Afganistanaca ili 6,4% populacije upleteno je u nezakonit uzgoj i preprodaju droge, što je znatno manje nego što je bilo 2008. godine kada je to iznosilo oko 10%. Afganistan je već dugo godina najveći proizvođač opijuma kojeg se prerađuje u heroin. U provinciji Helmand, u talibanskoj utvrdi na jugu zemlje, uzgoj se znatno smanjio nakon što su američki i britanski vojnici krenuli u borbu protiv pobunjenika i uzgoja opijuma. Nakon što su uzgoj i trgovina opijumom 2002. godine činili 27% bruto društvenog proizvoda, u 2009. godini taj postotak smanjen na oko 4%.